Srdačan pozdrav svima, dobro večer, nadam se da ste se lijepo i udobno smjestili. Moje ime je Branko Boro i ja sam ono što bi se nazvalo okorjelim informatičarem. Svoje prvo računalo sam dobio još prije dosta godina, ali kad mi je to postalo profesija, izgubila se ta čarolija. Jednostavno osjećao sam se i nezadovoljno, i nemotivirano, i često frustrirano poslom koji sam radio. Tek kad sam otkrio računalne mreže i veselje udaljenih stvari, tad je tek počelo moje pravo bavljenje poslom, a još veće oduševljenje sam doživio kad sam krenuo svoj prvi veliki mrežni marketing i osjetio ono što se zove moć duplikacije. Danas kad pogledam unatrag na one najljepše trenutke u mom poslovnom životu, većinu ih zahvaljujem upravo mrežnom marketingu. I zato hvala vam svima na povjerenju koje ste nam ukazali dolaskom na ovaj trening, pa krenimo sa današnjom akademijom. Ok. Kad ste donijeli odluku da krenete se baviti mrežnim marketingom, većina vas već se bavite, poznam vas, već ste, neki od vas su i lideri, i dugogodišnji lideri. Ovaj trening danas je ne samo za početnike, nego definitivno i za lidere. Bez obzira da li ste već dugo vremena u mrežnom marketingu i želite omogućiti jedan sustavan sistem za svoje suradnike, nešto što mogu oni primjenjivati, nešto što je duplikabilno i nešto što donosi rezultate, ili da ste novi, ili možda niste novi, možda ste do sad radili s nekim svojim sustavom s kojim niste zadovoljni, želite ga poboljšati, ovo je dakle pravi trening za vas. Ali krenimo od početka. Što to znači? Kad ste donijeli odluku da se bavite mrežnim marketingom, što je prvi i najveći izazov s kojim se suočavate? Da li se možete sjetiti, vi koji ste već godinama u mrežnom marketingu, da li se sjećate kad ste prvi put krenuli, što je bio vaš najveći strah? Slobodno volio bi da bude ovo interaktivno, da mi, slobodno ukucajte svako vaše mišljenje, ja ću tu čitati, pratiti vaše komentare. Ono što je izazov, koji ako prevladate taj izazov, sigurno ćete zaraditi velike novce i bit ćete super uspješni i zadovoljni u mrežnom marketingu. Ono što je prvi izazov je to da vaša reputacija, vaš socijalni status će biti ugrožen u onom momentu kad vi rečete da mrežnom marketingu. Zašto je tome tako? Tome je tako razlog oni ljudi koji ćete susrest, a reći će vam ja sam to probao, to ne funkcionira, ti si lud, ti si prevarant, onako, to su ljudi koji se čak zalažu da svima reču kako mrežni marketing ne funkcionira jer oni su to probali. Idemo samo malo vidjeti kakvi su to ljudi koji su to probali. Znači većina ljudi koji kreću u mrežni marketing, čak statistike kažu da je to 80% ljudi, pa mogu reći da sam čak i ja bio pomalo takav u startu, ali hvala Bogu imao sam dobre mentore koji su me usmjerili na vrijeme. Znači to su ljudi koji ulaze kao kockari. Dok vi njemu objašnjavate poslovnu priliku, on u glavi ima već moja sestra, rođak, ovaj tamo prijatelj s posla, oni su pravi ljudi za to, znači tako 5-6 ljudi u glavi smisle i mislim sad ću ja upisati njih i ja ću onda lijepo sjedati doma, oni će raditi posao, a ja ću zarađivati. Ta ideja je privlačna svima i u biti manje više većina ljudi, zahvaljujući toj ideji, reću da mrežnom marketingu, ali da li je to posao? Svi mi znamo da je mrežni marketing posao, to je profesija. Ako želite zarađivati u nekom poslu, treba to i odraditi. Da li je to određivanje, upisati 1-2 ljudi i zaraditi? To je kao loto srećka ili neko loto sa 8 brojeva, pa imate za pogrebat 8 brojeva, pa ako je unutra dobitna kombinacija, vi ste dobili tih 5-6 ljudi koje ste odabrali, sve ste svoje adute, to je pravi kockarski mentalitet, sve na jedan broj, na tih 5-6 ljudi ste dali sve i ako oni ne uđu, što? To ne funkcionira. I onda ste zagovornik toga da mrežni marketing ne funkcionira. Da li ste dali sve od sebe, da li ste naučili neke sposobnosti i vještine da uspijete u mrežnom marketingu? Naravno da ne. Dakle, to su ljudi koji iz neznanja će govoriti protiv mrežnog marketinga, nažalost ima ih dosta.
jer nisu htjeli poslušati svoje preporučitelje, nisu se htjeli malo angažirati da postignu više i što sad rade? Rade kontrapropagandu. I ta kontrapropaganda će biti usmjerena na vas, koji ste ušli sa punim srcem i entuzijazmom u ovaj projekt. Znači, opisali smo prvi tip ljudi koji ulaze, koji se bave mrežnim marketingom, to je kockar koji smatra da može ostvariti ovaj posao zahvaljujući nekoliko upisa i da je s time njegov posao gotov. Sljedeći korak kod kockara je amater. Naime, amater već pomalo onako ide na seminare, sluša mentora, želi jako entuzijastičan, sve stavlja na entuzijazam. Entuzijazam je važan, naravno, kasnije ćemo isto to spomenuti, ali zamislite sad ovu situaciju. Treba vam, ne znam, nešto vam se dogodi, trebate nekakvu operaciju, pa i čak neka lakša operacija, evo ja sam sinu se operirao pa mi je to blisko i sad dođe doktor, kaže, ja sam strašno zagrijan za ovu operaciju, ja imam punu želju da vama pomognem, ja gorim od entuzijazma. Dobro doktore, a koliko ste vi puta napravili ovu operaciju? Pa nemam nekakvog baš treninga i obrazovanja u vezi operacije sinusa, ali tako sam baš entuzijastičan da ja to napravim. Da li ćete se dati pod nož takvom doktoru? Ne, uz entuzijazam trebaju doći i vještine. I upravo zato smo krenuli sa ovakvim treningom i imamo jednu najavu na kraju koju ćemo još vam reći, znači omogućit ćemo što više treninga u što širim spektru za one koji žele postati ova treća kategorija, a to je profesionalac. Ali vratimo se još malo na amatere. Na što se amateri fokusiraju? Ovo su stvari 4 stvari na koje se amater fokusira. Sreća ne onako kao kockar gdje sve stavlja, dakle sve novce stavlja na tih par ljudi od kojih očekuje da ćemo napraviti posao. Amater se nada da će upisati nekog jakog mrežaša, znači nekoga koji će biti snažni lider, koji će napraviti strašni posao ispod njega i da će tako dio tereta se skinuti sa njegovih pleća, odnosno da će to biti njegov put prema uspjehu. Ponekima to uspije, naravno takvih ultra super lidera nema jako puno. Zar nije bolje da vi sami postanete takav lider? Ok, doćemo na to. Nadalje, amater smatra, možda nije pravi tajming, moram biti među prvima u tom mrežnom marketingu. Što ako nisam prvi, što ako sam kasno ušao u ovaj projekt? Da li je ovo na vrijeme? Da li se još tu može zaraditi? Da li sam u pravoj kompaniji? Da li je ovo tržište ok za ovu firmu? Što se događa s takvim amaterima? Pa evo imamo priliku u nas na tržištu, sad ima izobilje, ponude raznih mrežnih marketinga u cijeloj regiji, nećemo govoriti samo o Hrvatskoj, ali kako je Hrvatska ušla u EU, tako je baš udar svih mogućih mrežnih marketinga i da ne govorimo o onim nelegalnim šemama. Takvi ljudi, znači dođe neki novi projekt, sad ću ja ovdje biti prvi, sad ću ja ovdje uspjeti, zato što sam ovdje prvi, pa promijene jedan, pa promijene drugi, promijene treći, ali u biti se stalno svodi na jedno te isto. Stalno se pitaju da li sam možda nisam imao sreće ovdje, nije mi opet bio dobar tajm, ova kompanija ne valja i tako dalje. Ono što je još jedna prečice, napomena, što amateri pokušavaju naći nekakav sistem kako bi uspjeli ipak odraditi ovaj posao brže, da ne moraju baš naučiti sve tajne mrežnog marketinga, na primjer, ne znam, neku web stranicu, preko Facebooka, preko slanjem mailova, dijeljenjem letaka i tako dalje, na neki način nastoji privući masovno nove distributere ili nove kupce, ali jednostavno mrežni marketing je mrežni marketing zato što se proizvodi i usluge koje se nude kroz mrežni marketing moraju ponuditi uz edukaciju. Poanta mrežnog marketinga je da ih formiramo i educiramo prospekte, kako ih zovemo, znači eventualne buduće kupce i distributere. I to je onaj pristup koji koristi profesionalac u mrežnom marketingu. Profesionalac znači obučiti se, naučiti sve što treba i maksimalno, profesionalno, sa pravim stavom, i o tome ćemo govoriti, odraditi ovaj posao. Odnosno koliko treba za postati profesionalac? Stručnjaci kažu da treba 10.000 sati obuke. Ako, znači 5 radnih dana, 4 sata dnevno, radimo obuku i trening, znači vježbama se, treba nam jedno 7 godina da postanemo pravi profesionalac.
To je isto tako i u mrežnom marketingu kao i u bilo kakvom drugom poslu. Evo ja sam intenzivno u mrežnom marketingu 6 godina, ne mogu ni za sebe reći da sam profesionalac, ali trudim se maksimalno poboljšati svoje vještine. Svaki dan sam dakle na terenu, na telefonskim razgovorima, radim treninge, edukacije, webinare i tako dalje i želim to podijeliti s vama da svi zajedno što bolje napredujemo u ovom projektu i da na putu da stvarno dignemo reputaciju mrežnog marketinga. Ono mišljenje onih kockara koji u stvari srozavaju ovu našu profesiju želimo dovesti na razinu da stvarno možemo reći, ne znam, neko da kaže ja sam recimo liječnik i profesionalac u mrežnom marketingu, da je to jednostavno opće prihvaćena socijalna kategorija. Ok, što radimo prvo kad smo krenuli u mrežnom marketingu sa poslom? Znamo, većina prvi korak je izrada kontakt liste. Kad krećemo, dokle još razmišljamo o tome da li ćemo prihvatiti ovu ponudu, prvo se razmišljamo koga poznamo. Znači bez obzira, iako nismo, i kockar čak to radi, koga sve poznam, da li poznam uopće dovoljno ljudi, poznam li ikoga, to je, znači prva kategorija je ono, da li ja poznam dovoljno ljudi da uspijem ovo. To je, kako da kažem, jedan strah, većina strahova su iracionalni naravno i vjerujte mi da nije poanta koliko u ovom momentu znate ljudi, već na koji, da li stvarno profesionalno slijedite upute svojih mentora, odnosno ono što ćemo vas danas naučiti je dovoljno da napravite veliku kontakt listu. Ta briga što će biti kad potrošite sve kontakte, što će biti kad kontaktirate sve svoje ljude, naravno kockar je u problemu jer njemu 5-6 ljudi na pameti, od kojih će trojicu zaboraviti kad krene pozivati. Eventualno ako mu neko uspije, onda će se sjetiti još možda dvojice, trojice i to je to. Amater će napraviti kontakt listu, par stotina možda imena, ali što se događa? Kako se bliži onako dnu te liste, počinje ga hvatati strah, frustracija, postaje sve napetiji, postaje sve ta stav, njegov se mijenja, entuzijazam pada, a raste ta potrebitost, neediness, kako kažu Amerikanci. I naravno, posao ne ide dobro. Profesionalac ima opsežnu listu. Znači, profesionalac ne odlučuje da li je netko za ovaj posao ili ne. Uzmite mobitel i svih stavite na listu. Nakon toga promislite koga sve poznaju ljudi koje ste vi stavili na listu. Ako vi poznajete 200 ljudi, za očekivati je da ih svatko od vaših kontakata u prosjeku poznaje oko 200 ljudi. To je 200 puta 240.000. Naravno, svakoga možete pitati za dodatne kontakte i na taj način konstantno dodavati ljude na listu. Promislite malo, čekate u redu, ne znam, u nekoj trgovini. Čekate toliko negdje u nekoj apoteci, u ljekarni, kad idete u doktora, toliko čekanja i dosade. Vi se možete to vrijeme iskoristiti, dakle, za druženje, za upoznavanje novih ljudi sa namjerom. To se zove networking. Tolike knjige su napisane o networkingu i vi danas možete početi to primjenjivati. Naravno da nećete odmah skočiti nekome za vrat i ponuditi mu priliku, ali upoznavajte se s ljudima, stavljajte ih na kontakt list, održavajte s njima kontakte. Budite otvoreni za nova iskustva i nova poznanstva i na taj način profesionalac svakodnevno povećava svoju kontakt listu. Kad imamo kontakt listu, onda možemo početi i sa poslom, onda možemo početi graditi našu mrežu, ono konkretno, a to konkretno je i tema ovog današnjeg treninga, to je pozivanje. Idemo sad malo na prve zamke kad počnemo razmišljati o pozivanju. Vidio sam kad sam vas pitao što je vaš najveći strah, strah od pozivanja. Na slici sam odabrao bivšeg predsjednika SAD-a, George W. Busha, ne znam kako su ga ovo ulovili. Očito je bio nespreman pa je uzeo slušalicu naopako ili je nekakva bila stresna situacija u Bijeloj kući. To je ok. To je potpuno normalno da osjećate određenu nelagodu, tremu,
Prihvatite to, to je u redu. Ono što moramo izbjegavati je stav lovca. Šta je stav lovca? Znači ono, aha, imam sad kontakt listu, idem sada uloviti nekoga da mi uđe. Tako da se izrazimo. Ne. Zašto? Što farmeri rade? Farmeri posade sjeme, brinu se, plijeve, znači vode računa o tome, u tom polju da uspijeva, da urodi fino. On njeguje, farmer njeguje. Znači ne idemo u lov na nove distributere, na nove kupce, već idemo educirati i informirati ljude oko nas, brinuti se o njima da dobiju kvalitetnu informaciju i na taj način ćemo, kako da kažem, stvoriti pravu sliku projekta na kojemu radimo i ljudi mogu donijeti stvarno odluku koja je najbolja za njih. I puno veći rezultat je na taj način nego bilo kakvim prodajnim tehnikama, nekim specijalnim ultrasvemirskim rečenicama s kojima NLP obrascima s kojim ćete nekoga hipnotizirati i dobiti da vam uđe. Čak i ako dobijete nekoga na taj način, ta osoba neće duplicirati vaše rezultate, neće na pravilan način prenositi informaciju i edukaciju dalje. Tajna uspjeha je vrlo jednostavna. Morate imati sustav koji je jednostavan, koji je primjenjiv. Dakle, nekoliko jednostavnih koraka koji će vaš tim provoditi kroz dugi vremenski period, što znači da trebate kroz treninge i kroz svoj primjer navesti svoj tim da primjenjuje tu tehniku. U ovom poslu, kao i u svakom poslu, ima uspona i padova. Ne možete imati kontinuirani rast, uvijek su nekakve korekcije gore-dole, kao cijena nafte što ide gore-dole. S tim da tendencija mrežnog marketinga je uvijek uspon. Imamo statistike koje govore da je u proteklih 10 godina 200.000 ljudi postalo milijunaši upravo kroz mrežni marketing, više nego u bilo kojoj drugoj branši. I te statistike se povećavaju iz godine u godinu. Na koji način? Pa evo kroz edukacije sa što većim brojem profesionalaca koji jednostavno možemo reći ponos ove industrije i vi svi koji ste se odlučili danas, zato vas nema toliko puno jer nisu svi spremni, kako da kažem, sjesti, naučiti ovih par jednostavnih tehnika i stvarno donijeti rezultate. Većina se još uzdaje u onu tehniku, još 2-3 ovoga rođaka da upišem i onda sam ja na konju, samo da vratim ovo uloženo i to je to. Nećemo sad ismijavati te ljude jer evo, ja sam bio među njima, dok mi nije jednostavno rekli ne može to tako, moraš naučiti to i to. Onda sam rekao ok, nauči me kako da postanem predavač i tako je krenulo. Ne mora svak biti predavač, ali ovu tehniku pozivanja to u mrežnom marketingu treba svak savladati. Prva stvar što moramo savladati je pravilan stav. Pravilan stav već u biti ste pomalo usvojili jer cijelo vrijeme ponavljam, znači radimo edukaciju i informiranje. Trebate biti opušteni. Ovo je sad već malo znanja iz Reality Creationa koje možete pratiti na mom blogu. Više oni koji su već pogledali znaju o čemu je riječ. Ako je vaša želja da ostvarite neki cilj prejak, onda ta sama želja pravi odmak od cilja, vi se odmičete, jednostavno činite ga nedostupnim sebi, jer ta snažna želja podrazumijeva da vi to još nemate, da vam je to nedostupno. I što je jača želja, to je nešto nedostupnije. Ili kao opirete se nedostatku sredstava, nedovoljno vremena, nedovoljno novca, i neću da nemam dovoljno vremena, I to opiranje privlači to što ne želite. Opušteno znači da smo u nekim razumnim okvirima. Normalno da nećemo prihvaćati da situacije gdje nemamo dovoljno novca, vremena i energije za biti sa svojim voljenima, ali ne usmjeravati energiju u otpor prema tome, već laganu namjeru, opuštenu namjeru i želju da ostvarimo ciljeve koje smo zacrtali. Kroz edukaciju i razumijevanje postižemo naše rezultate. Nadalje, budite ono što jeste. Nemojte sad gledat, videe nekakvih ultra svjetskih prodavača. Evo imamo na slici
Steve Jobsa. On je jedan od legendi, jedan od mojih uzora i vjerovatno najbolji prodavač, jer on je prodavač, ruku na srce, on je prodao Apple i Appleove proizvode, zapakirao ih je lijepo, prodao ideju, svoju viziju. Ne znam da li vi znate kako je, na čemu je u stvari Apple izgradio svoje, to je upravo na lijepim slovima. Naime, Steve Jobs je odustao sa fakulteta, onda je ostao na kampusu i upisao jedan predmet, par predmeta je upisao, ali jedan od njih je bio kaligrafija. Kaligrafija je znanost o lijepom pisanju slova, o kreiranju fontova i tako dalje. I to znanje o kaligrafiji je kasnije iskoristio kad je radio svoje prvo računalo. I u stvari Mac je prvi te principe kaligrafije primijenio na ekranu, tako da sve ono što danas gledate, bez obzira da li bio to PC ili Mac ili bilo kako tablet računalo, je napravljeno po tim principima koje je Steve Jobs vama prodao, jer to znači lijepo, estetski, ugodno za oko i od toga je sve krenulo. Ali je nije ostalo na tome jer Steve Jobs je fantastičan prodavač, možda jedan od najboljih na svijetu, zna prodati svoju viziju, svoju ideju. Ne morate i ne možete ga imitirati. Budite ono što jeste. Ako pokušavate glumiti da ste Steve Jobs ili ne znam neki drugi ultra ekstra prodavač, lider ili ne znam što, osjeti se to i to automatski kod osobe stvara određeni otpor. Budite ono što jeste, ali budite entuzijastični. Dajte malo entuzijazma jer krenuli ste, sigurno osjećate to entuzijazam. Da nema entuzijazma ne biste ni rekli da mrežnom marketingu. Pogotovo kad vam krenu neki rezultati, vaš entuzijazam će rast, pokažite ga kao što ovdje i Steve Jobs pokazuje na slici dok prezentira tada novu verziju računala, nećemo ga imenovati, sad da ne radimo marketing za Apple. Entuzijazam je bitan, uz entuzijazam je bitne su vještine, kao što smo na ovom primjeru sa doktorom rekli, i naravno samopouzdanje. Nemate razloga ne imati samopouzdanje jer naučili ste kako ćete raditi, što bolje naučite ovih nekoliko jednostavnih pravila i obrazaca koji ćete dobiti gotove, normalno nema razloga da nemate samopouzdanje. Budite svoji, ali malo kako da kažem, nabrijanija verzija vas, odnosno imamo onu svoju situaciju kad smo srednja situacija, recimo gdje ste u težištu, u balansu, i imate onu situaciju kad se pokažete u najboljem svjetlu. To budite kad radite mrežni marketing i tako će se i ta vaša srednja balans situacija lagano podizati. Samopouzdanje je ono što će vam donijeti rezultate, samopouzdanje je ta energija koja donosi uspjeh, koja donosi ono što želite, rast vašeg tima. Formula za pozivanje je vrlo jednostavna, 8 točki ima, proćemo sve točke detaljno, daću vam kuharicu tako da kažem, da vam bude vrlo jednostavno, vrlo pristupačno. Užurbanost. Što znači užurbanost? Pa, da li znate možda ako ste radili u nekoj firmi pa imate oni kolege što uvijek kad idu hodnikom onako užurbano nose neke papire i užurbano hodaju, a čim zatvore vrata ureda, možda je Facebook ili tako nešto. Ali glavno da oni izgledaju užurbano kad ih neko gleda. Čovjek koji je užurban, znači on je važan, on nešto radi i to je percepcija, opće prihvaćena. To je recimo onako baš hardverski ugrađeno u naše mozgove da užurbanost odaje uspješnog poslovnog čovjeka. Ima tu još jako puno razloga o kojima ćemo vrlo skoro govoriti. Sljedeći korak je kompliment. Možemo reći ko još pada na to, ali važno je biti umjereno, realno, dati čovjeku malo da se osjeća dobro. Znači, krećemo, treći korak je konkretan poziv. Onda imamo u okviru poziva jedan obrazac, jedan ponudu. Kad bi ja, da li bi vi, proćemo kroz to, vrlo, kako da kažemo, jak alat, ovo je doslovno alat koji koristite u tome da čovjeka stvarno motivirate da nešto napravi. I onda idemo u ono što nam je bitno, da povećavamo vjerojatnost da čovjek stvarno napravi ono što smo ga pozvali. Znači 3 koraka, vremensko obvezivanje, potvrda vremenskog obvezivanja i zakazivanje sljedećeg sastanka. Ovo je greška koja se jako često događa, napravimo jedan sastanak i ostanemo na ničemu.
Znači, pa dobro, čujemo se, pa ono, obavezno za zakazivanje sljedećeg sastanka, jer ne idemo u lov gdje smo došli, upucati žrtvu i ako žrtvu smo promašili, ništa, odustajemo frustrirani, već idemo u edukaciju. Ta edukacija traje nekoliko koraka i u principu računajte da vam treba 5 do 6 sastanaka dok osoba donese educiranu odluku, kako to Amerikanci vole reći, educated decision. I najvažniji korak je zaklapanje, odnosno skidanje s telefona, baš ovako sam malo brutalno napisao, to je jako važno, znači da ovu užurbanost iz prvog koraka potvrdite s time što ćete brzo zaklopiti čim ste obavili ono što je bilo važno da prenesete osobi. Ok, ajmo sad malo u detalje. Automatski užurbana poslovna osoba ima određenu atraktivnost, privlačna je. Kad vidite da nekoga prođe ovako s aktovkom, gleda na sat, okrenut ćete se za tom osobom. Osjećate tu energiju, ta osoba radi, stvara. Užurbanost vam omogućuje da u kraćem periodu prenesete tu informaciju efikasnije. Manje će biti postavljanja pitanja koja vas mogu razmontirati. Manje otpora te osobe, znači neće uopće padati na pamet da postavlja pitanja, neće razmišljati šta sad on, zašto je sad mene zvao. Automatski sa više poštovanja prema vama u vašem vremenu će se postaviti i ta informacija će doći do njega. Ajmo pogledati par primjera konkretno. Da ne morate razbijati glavu, možete slobodno prepisati ovo, zapisati sebi. Uvijek imamo izravne kontakte i neizravne kontakte. Ljude koji su naši prijatelji, bliski ljudi ili neko koga nam je netko preporučio. Ono što smo rekli, 200 naših kontakata i svako od njih ima po 200 ljudi koje nam može preporučiti. Zato ću vam davati primjere takve, znači izravne i neizravne. Znači izravni su direktni naši kontakti, ljudi s kojima smo na ti. Neizravni će uvijek biti na vi. Naravno možete i izmiješati malo ove koncepte kad su ljudi, jer ne možemo podijeliti, onako secirati kirurški ko spada u koju skupinu. Ovo je samo jedan osnovni primjer. Evo nekoliko izravnih primjera. Znači priđete kolegi, prijatelju, poznaniku na ovaj način. Nemam puno vremena za priču, ali zaista je važno da se čujemo. Milion stvari mi se sad odvija, događa kako želite, ali mi je drago da sam te uhvatio. Upravo sam na izlasku, ali moram sad popričati s tobom vrlo kratko. Neko, dakle, koja je preporuka, sad nije vrijeme da dublje ulazimo u ovo jer moram ići dalje, ali, to ćete čuti dalje, moram žuriti, ali rado bi s vama pričao. To su primjeri, naravno ne morate se slijepo držati ovoga, ne morate ovo čitati, ali dajem vam ove primjere da malo osjetite da vam proradi vaša mašta, da osjetite na koji način prilazite, na koji način otvarate telefonski razgovor. Nakon toga slijedi kompliment. Pohvala mora biti iskrena. Nemojte izmisliti nešto za osobu samo da biste dali kompliment. Iskrena, jer inače ćete gledati da se ulizujete, odmah će biti ovaj mi nešto ide prodati. Dajte iskreno nešto što znate ili barem da bude neodređeno, ali dajte neku pozitivnu konotaciju cijelom tom razgovoru. U nekim naprednim treninzima ćemo razgovarati o rappou, to je vještina uspostavljanja tog kontakta. Sad ćemo rappou postizati sa ovim komplimentom, daćemo sad primjere. Na taj način je čovjek odmah više otvoren da vas posluša, pozitivnije će gledati na vas, pogotovo kada razgovaramo sa uspješnim osobama, a naravno želite uspješne osobe u svom timu, onda imate im kakav kompliment dati. Takve osobe vole čuti da su nešto uspjeli i da neko prepoznaje to da su oni u životu nešto postigli i tu neće nikakvog problema biti sa komplimentom. Izravni komplimenti, znači ljudima koje vi znate, vrlo si uspješan i uvijek sam cijenio to kako vodiš svoj posao. Jako lijepo. Uvijek si me podržavao i to jako cijenim, recimo ako nekom iz obitelji starijem ili ne znam, kolegi starijem u firmi. Imaš izvrstan sluh za biznis i vidiš stvari koje drugi ne vide. Ovo je odlično, ovo možemo čak i za neizravno iskoristiti, samo stavimo u množinu, znači malo persiramo, možete reći isto imate izvrstan ukus za biznis, možete ga iskoristiti znači i za neizravne. Otkad te znam, bio si uvijek najbolji u svemu što si radio, recimo pogotovo sportaši uspješni, to je za njih izvrstan, onako oni kompetitivni ljudi.
Neizravnima možete prići na ovaj način. Pružili ste mi najbolju uslugu koju mi je iko ikad pružio. Na primjer, ne znam, negdje ste nešto kupili ili bili na kakvom servisu i tako dalje. Želite uzvratiti, znači, kroz ovaj kompliment. Izuzetno ste sposobni. Mogu li pitati čim se bavite? Ovo je vrlo jednostavno i jako, jako dobar obrazac kad upoznate nekoga koga vidite, koga biste željeli u svom timu, vidite da je sposoban, znači date pohvalu i pitate, s ovim u stvari otvarate čak razgovor. Ovo ste pretvorili u fantastično iskustvo, znači isto kad neko, recimo možda neko se bavi direktnom prodajom, napravi prezentaciju kod vas i možete na ovaj način vi okrenuti priču, njega pozvati na znači ono na što pozivamo već ljude. Ljude pozivamo na razgovor, znači na sastanak, ili ih pozivamo da upotrebe alat koji ćemo im pružiti. Alat može biti brošura, može biti video, da pogledaju, CD-i su se prije dijelili i DVD-i. Danas najčešće će to biti link, ali govorit ćemo još o tome, ili neka web stranica. Poziv kreće, znači treći dio je konkretan poziv. To je onaj glavni dio teksta, znači ono glavno što ćemo, kako da kažem, glavna rečenica s kojom ćemo skrenuti pažnju osobe da nešto od nje tražimo. Evo nekoliko primjera kako možete to kad si mi rekao da, na primjer, mrziš svoj posao, trebaš više novca, želiš novu kuću i tako dalje. Da li si bio ozbiljan ili si se samo onako zezao ili samo tako pričao? Većina ljudi će odgovoriti potvrdno. Znači ovo je primjer za nekoga s kim smo razgovarali, znači prijatelja koji često se žali na život. Ok, super. Mislim da sam našao način na koji ti možeš ostvariti to, to i to. Ili na koji možemo, još bolje, na koji možemo zajedno to ostvariti. Pogotovo ako ste zajedno s njime kukali da, ajme, kako je grozno na ovom poslu i tako dalje. Ili na ovaj način, mislim da sam našao način da zaista povećamo priliv novca. Uvijek je dobro kad imamo to mi zajedno. Kad sam razmišljao tko bi mogao zaraditi izvrsne novce sa poslom kojim sam pronašao, sjetio sam se tebe. Ovo je malo osjetljivije, ovo ne možete baš svakome reći, to ocijenite. Ovo su ljudi koji malo vole da ih se izdvoji iz gomile. Da li još uvijek tražiš posao? Našao sam način da pokrenemo izvrstan posao, bez svih onih rizika koji te prate. Znači, ovo se ne odnosi na ljude koji traže zaposlenje u nekakvoj korporaciji, nego ljude koji traže ideju za biznis pokrenuti svoj. Da li te mogu pitati nešto onako bez obaveze, kada bi postojao posao koji možeš raditi usputno kod kuće, a koji bi mogao zamijeniti primanja koja ostvaruješ od svog glavnog posla, da li bi te to interesiralo? Ovo je već s ovakvim obrazcom, vjerojatno nećete baš bliskom prijatelju doći, ali s osobom s kojom se nađete nakon kolegom na poslu i tako dalje. Ovo je vrlo, vrlo ozbiljno, treba malo više vježbe da budete prirodni dok ovo govorite, ali je ovo jako moćno, znači kroz pitanja idete. Da li bi te, znači kad bi bilo ovako, onako, da li bi te to interesiralo? Ovo redovno ljudi odgovaraju sa da, zato što je hipotetski postavljeno pitanje. A onda ga kasnije, ovisno čime ste ga, na što ste ga pozvali, ako recimo ako ste ga pozvali na veći događaj, on će tamo moći sam ocijeniti da li je stvarno to tako. U glavnom mjestu, mrežnom marketingu, u svakom kvalitetnom mrežnom marketingu to se može ostvariti. Neizravne kontakte, idemo s njima jednostavnije. Da li ste ikada razmišljali o drugom izvoru primanja, da li ste otvoreni za nove karijerne mogućnosti, pogotovo recimo ako preko socijalnih mreža upoznajete ljude, a ovo je recimo jedno klasično pitanje, da li ste otvoreni za nove karijerne mogućnosti, iako to je već spada u networking, kao što rekao, ne odmah skakati ljudima za vrat. Da li planirate raditi ono što sad radite do kraja svoje karijere? Ovo je jako moćno pitanje, ja bih ga svakako preporučio. Pogotovo ako se vidi na osobi da je isfrustriran, kao što sam ja bio u početku svoje karijere, kad su mi računala bila samo posao.
takva osoba će jedva doći kada reče nema šanse da ovo radim do kraja karijere, ako vidi tračak svjetla na kraju tunela, vrlo rado će se toga uhvatiti. Znači ova rečenica je fantastična za mnogo ljudi u našim regijama koji nisu baš oduševljeni sa poslom koji rade. Imamo drugi pristup, moram samo sad naglasiti, znači preskočio sam vam, imamo izravan pristup, znači ne govorimo sa izravnim o kontaktima, direktnim i indirektnim kontaktima, nego govorimo o načinu kako prezentiramo ideju. Znači ljudima bliskima možemo ići izravno, što znači da im odmah postavimo aha, ovo ti nudim, ali možemo ići malo izokola ovim neizravnim pristupom. Postoji i takozvani super neizravni pristup koji koristimo baš za jako uspješne ljude, za onako top ljude. Samo da spomenem, znači ovako, neizravni pristup gdje idemo malo ono kao maca oko kaše, za direktne. Upravo sam pokrenuo novi posao i zaista sam nervozan. Prije nego što se uputim raditi, morao bih vježbati na nekom prijatelju, na nekome ko nije onako pravi kupac, tako da kažemo. Bi li bilo ok da na tebi vježbam? Je li shvaćate što to znači neizravno? Znači, ne nudimo mu izravno, ali ćemo mu isprezentirati kompletnu priču. I možda bude zainteresiran. Idemo dalje. Našao sam posao od kojeg sam zaista uzbuđen, ali što ja znam? Ti imaš toliko iskustva, da li bi bacio pogled da mi kažeš da li je ovo pametan potez? Čovjek će biti počašćen jer pozivamo se na njegovo iskustvo, znači cijenimo ga, cijenimo njegovo mišljenje i onda će reći, a vidiš kako sam ja dobar, kako sam ja, moji se napori priznaju i prihvatit će većina ljudi, baš ako nema vremena, da će vam neki drugi termin. Prijatelj mi je rekao da je najbolja stvar kad krenem u novi posao da zamolim nekoga koga cijenim da me pravilno uputi. Ovo je isto fantastično. Da li bi bio spreman to učiniti za mene ako ti sve pojednostavno? U biti vi ćete napraviti ovdje prezentaciju ako mu reće da i onda, a osoba će razmišljati o temu što vi govorite jer želi vam pomoć u tome. Ovo je isto dobro ako imate nekoga koga znate da radi neki drugi mrežni marketing ili je radio, da vas uputi u ovaj, a možda se zainteresira da krene s vama. To je dakle poanta neizravnog pristupa. Sad imamo one indirektne kontakte za neizravni pristup. Evo recimo, moja kompanija se širi u vaše područje, da li biste mi napravili uslugu da bacite pogled, da mi kažete da li bi to funkcioniralo u vašem kraju. Ovdje se ponašate kao anketar. Ali meni se osobno ne sviđa ovaj pristup, malo je proziran. Neki ga mrežaši koriste dosta i zato sam ga tu i naveo. Vidite kako se vi osjećate s njime, odlučite sami. Započeo sam posao sa proizvodom koji je vrlo smislen, ali volio bih vaše mišljenje. Biste li ga pogledali da mi kažete kako vam se čini? Ovo je puno bolje. Ovo mi se jako sviđa, znači čovjeka cijenite njegovo mišljenje, on je kao jedan revizor koji će pogledati vaš proizvod. Moguće da ćemo se svidjeti i da će vam postavljati više pitanja i da ćete imati zainteresiranu osobu koju kroz 5-6 sastanaka može vam postati vrlo vrijedan suradnik. Ono što smo spomenuli, super neizravni kontakt za super ljude, odnosno super neizravni pristup. Za direktne, odnosno za ljude kojima se možete sa ti obratiti. Posao koji radim definitivno nije za tebe, ali htio sam te pitati koga znaš, a da je ambiciozan, želi novac i privukla bi ga ideja da poveća primanja. U biti smo ovdje dali sve informacije. Da napalimo čovjeka, da damo soka konkretno, a ne nudimo njemu izravno, nego tražimo kontakte. I što će se dogoditi, vidjet ćete sad na kraju, koga poznaješ tko traži dobar posao koji može raditi iz svog doma. Ili koga poznaješ da je došao u slijepu ulicu sa svojim poslom, znači poduzetnici, takvih imamo ovdje u našoj regiji dosta, i traže način da diverzificira prihod, odnosno da dodatno zaradi.
Ili radim za kompaniju koja se širi u ovom području i traži sposobne ljude koji bi mogli biti zainteresirani za dodatni priliv novca. Da li poznaješ nekoga tko odgovara tom popisu? Kao što rekoh, ne sviđa mi se ovaj pristup. Čim je riječ traži, traže, to meni se osobno ne sviđa. Ako vama paše, probajte i ovo. Ali imamo dovoljno drugih varijanti da napravimo jako dobar posao. Ono što se događa je da u ovom super neizravnom pristupu da osoba će vjerovatno tražiti još informacija. Ok, moraš mi reći o čemu je riječ. I onda vi govorite da, to ima smisla. Želiš znati više informacija, da znaš koga ćeš mi preporučiti od svojih ljudi. U biti tad počinje vaše dogovarate sastanak gdje mu možete prezentirati kompletnu priliku. Znači, to je to, dobili ste osobu na sastanak da ga možete dalje educirati ili da pogleda materijale, brošure, linkove i ono što u biti želite da on vidi. Ok, sad onaj alat što sam ga preporučio, kad bih ja, da li biste vi. Nakon što je osoba rekla da, na bilo koju od ovih strategija koju ste odabrali, onda kreće, znači to je bilo prvo da, kreće ovo, kad bih vam ja, da li biste vi. Kad bih vam ja dao DVD, da li biste ga pogledali. Kad bih vam ja dao brošuru, da li biste je pročitali. Kad bih vam dao link na moju stranicu, da li biste je pogledali. Nemojte slučajno da niste ovo napravili. Odnosno, ovo je stvarno jako dobar alat koji će povećati drastično rezultat vaš, što znači da osoba u konačnici stvarno napravi to što ste htjeli, znači da pogleda to ili da dođe na sastanak s vama. Ovdje već prebacujemo 50% vjerojatnost kad osoba kaže da na ovom koraku. Vrlo jednostavna rečenica, ali recimo kad bih vas pozvao na konvenciju, da li biste bili spremni ići sa nama? Konvencije, velika događanja u svakom mrežnom marketingu su jedan od najjačih alata na kojem se lideri stvaraju, gdje stvarno kad pozovete ljude dobiju i entuzijazam i kompletnu informaciju i sliku i vide da postoji još puno drugih ljudi koji su sretni i zadovoljni sa tim programom. I na ovaj način će u stvari na neki način se obvezuje, jer niste ga odmah pozvali, nego kad bih vas pozvao, da li biste bili spremni, pa da, i onda nekakav već uvjet nam posloži u glavi, preskače se, zaobilazi se otpor koji bi nastao, da vi pružite, recimo, ne znam, brošuru i rečete daj, molim te, probaj ovo što prije pogledaj. Molim te, pogledaj ovo, pa mi reci što, ok, hoće, ali već se osjeća utlačeno. Je li tako? Da li je vama možda nekad bilo tako? A kada vas neko lijepo pita, kad bih vam dao brošuru, da li biste pogledali? Nemojte je davati. Znači, i kad tu kaže da, još uvijek ne dajete. To. Ok. Prije nego što išta date ili konkretizirate sastanak, prvo ide vremensko obvezivanje. Nakon toga, kad bih ja, da li biste vi, što je bilo drugo da, kreće dogovor sastanka. Znači, kad mislite da biste mogli to pogledati? Kad mislite da bismo se mogli naći? Klasični princip zakazivanja sastanka, sad ćete me sigurno mnogi od vas iskusni mrežaši ovdje zaskočiti, je ono da date 2 slobodna termina, jer to zvuči profesionalno, da se ona užurbanost opravdava i sve tako. Danas su malo drukčija vremena, danas su ljudi preizbombardirani svakakvim prilikama, mogućnostima, poslovnim obavezama. Danas djeca svaki dan imaju, negdje ih moramo voziti. Ljudi stvarno nemaju baš previše vremena i ta 2 termina koje im ponudite, jedno 80% da im neće biti slobodni. Dopustite im da sami odaberu i sugeriraju to vrijeme. Ako dobijete neodređen odgovor, što je dosta moguće, a čujemo se sljedeći tjedan, to je najčešće, recimo, nešto što ja najčešće čujem, evo u ponedjeljak ću znat. Probajte na ovaj način, ne želim gubiti ni vaše ni svoje vrijeme, pa bi bilo dobro da fiksiramo termin kad ćete ovo pogledati zasigurno. Ili recimo što ja koristim, kad mi neko kaže čujemo se u ponedjeljak, onda ga pitam da li je u redu da te tad podsjetim da ufiksiramo jer ostavit ću slobodne termine do tog momenta dok se čujemo. I uglavnom ide pozitivno, znači onda ja stvarno stavim sebi u podsjetnik i onda tu osobu
nazovem, odnosno pošaljem poruku ili nešto, da li znaš kad možemo to ili dokad ćeš to napraviti i jako dobar sistem za vremensko obvezivanje. Idemo dalje, sljedeći korak, još jedan korak radimo, a to je potvrda vremenskog obvezivanja. Znači, ako vas nazovem nakon toga, dotad ćete poslušati to. Ovo je umjesto nagovaranja u biti, da čovjek stvarno posloži sebi u glavi stvari, aha, stvarno moram to pogledati kad sam već rekao. Moguće je da će onda se malo promisliti i reći, a ne mogu baš u četvrtak, ajde onda u subotu. Možda mi se nešto dogodi u četvrtak. Znači, moguće je da će malo biti usklađivanja dodatnog termina, ali to je već treće da. Ovdje smo napravili treće da i onda dogovaramo sljedeći korak. U koje vrijeme vam najviše odgovara da vas nazovem i na koji broj telefona. Znači, kad smo dogovorili alat, pazite, znači vidite da smo više naglasak stavili da osoba pogleda video, brošuru ili tako dalje, nekakav od tih alata našeg posla, nego da dogovaramo izravan sastanak. Nakon toga idemo na sastanak. Nakon tog, biti tek tad dogovaramo sastanak i onda dogovorimo kad vam najviše odgovara ili na koji broj. Prije su ljudi recimo imali više fiksne, sad znamo na mobitel zovemo i to je to, ali možemo biti pristojni. Vidite, ocijenite o situaciji. Možda ako znate, ako kontaktirate već sa tom osobom preko mobitela nećete pitati na koji broj, to se podrazumije. Znači, u koje vrijeme vam najviše odgovara da vas nazovem? Ovo je četvrto da. I postigli smo cilj. Prvi cilj, znači započeli smo edukaciju i informiranje. Kroz 4 da, vi ste sa onih inicijalnih 5%, koliko je vjerojatnost da uspijete dogovoriti sastanak, ako krenete klasičnim načinom, onako horuk, bez pravih vještina. Ako koristite ove korake, 4 da, vi ste podigli do 80% da će ta osoba stvarno, kad ste vi dogovorili, odraditi svoje, znači pogleda DVD, brošuru i tako dalje i odazvati se na sastanak. Ovo ste napravili, znači ja pričam već dosta vremena, ali ovo su stvari u nekoliko minuta odradi. I sada pozdrav, ljubazan pozdrav i super, čujemo se do tada, do slušanja. Prekinite vezu. Potvrdite svoju žurbu. Nemojte se zapetljati u nekakva pitanja, odgovore. Znači, ako ste dobro napravili u žurbi, nećete dobiti ekstra pitanja. Najbolje je na svako pitanje odgovoriti, zato sam te i nazvao, da ti to pokažem. Sad se stvarno žurim. Čujemo se tad ili vidit ćeš sve. Da, odlično pitanje, upravo ti to piše u brošuri. Ili ćeš to upravo vidjeti na videu. To su recimo pitanja na koja brzo morate odgovoriti i hvala ti, super, čujemo se, doviđenja, prekinite vezu, jer možete ono što ste dogovorili, možete odgovoriti i da ne bude ništa od tog sastanka. Ok, je li dobro? Ovo je znači bio prvo izdanje, možemo reći, naše Akademije mrežnog marketinga, koju pokrećemo, moja draga mentorica, prva mentorica iz prvog mog jakog mrežnog marketinga. Mogu vam reći da moja najdraža čokolada na svijetu i moja najdraža mentorica imaju isto ime. Upoznat ćete je za par minuta. Znači, pokrećemo Akademiju mrežnog marketinga otvoreno za sve mrežaše iz svih sustava, gdje želimo stvarno dovesti ovaj profesionalizam na visinu i pomoći svima da dođu do rezultata i da ostvare svoje ciljeve i da pokrenemo cijelu regiju i cijelu državu. Jer kad se radi dobro, kad se radi pravilno, kad su ljudi dobro raspoloženi, onda posao radi svoje. Sada, znači, svakako dobit ćete informacije kako se razvija, gdje će biti. Bit će 3 modula. Prvi modul koji će sadržavati i ovo pozivanje, bit će još detaljnije, bit će još više, kako da kažem, još ćemo dublje ulaziti u to, imat ćemo i radionicu konkretno na samoj akademiji. Prvi modul je znači upravo to, za tako reći početnike, za početni stadij, jednako i za lidere i za početnike, jer liderima treba to znanje da ga prenesu na svoje suradnike, pogotovo nove koji kreću, a oni koji novi razmišljaju o mrežnom marketingu, isto tako
na ovaj način, sa ovim znanjem, postaće ključni suradnici, tako i zovemo prvi modul ključni suradnik. Sljedeći modul će biti za ljude koji već rade prezentacije, koji drže sastanke, koji su na putu da postanu veliki lideri, imaju rezultate. Imat ćemo i liderski modul koji će biti nešto ekstra. Jedan ekstra poseban trening. Ok, to je najava Mrežne akademije.